koji su stigli iz Niša, Vranja, Prokuplja i Čačka, da ovaj dan proslavimo zajedno, zato što se ovde na 36 panoa vide 32 arhiva, odnosno predstavljena su 32 arhiva, od kojih je u samoj arhivskoj mreži i 2 specijalna arhiva, Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti i Vojni arhiv. Državni arhiv Srbije ima 3 panoa, svaki, odnosno ostali arhivi zajedno sa Arhivističkim društvom Srbije i društvom iz Vojvodine imaju po jedan pano. To je ono što smo želeli, da svako od nas na jednom panou prikaže osnovne podatke, a to su osnivanje, i to ćete moći lepo da vidite, osnivanje, najznačajniji dokument, kao što je evo ovde u Zaječaru najznačajniji, odnosno najstariji testament iz 1798. ako se sećam, 89. dobro, to je znači testament iz kraja 18. veka. Eto, svi arhivi možete lepo da vidite koji su regionalni, odnosno međuopštinski, znači za grad ili opština, više opština, imaju dokumentaciju koja je stigla, odnosno koja je dosežena 2021. godine. Što znači da smo sve stečajeve koji su u ovo vreme, odnosno preduzeća koji su otišli u stečaj, preuzeli arhivsku građu i dokumentarni materijal. Zato je ta građa do 2021. ili druge čak godine. Ako pogledamo sada na osnovu ovih podatka koje imamo, vidimo da su najstariji dokumenti, odnosno rukopisne knjige iz Srpske akademije nauke i umetnosti, negde 870. godina, i posle Govortovane Narodne biblioteke arhiv SANU je zaista najbogatiji po rukopisima. Tu je jedan pergament iz 12. 13. veka iz arhiva Vojvodine, zatim Dečanska povelja iz 1330. godine koja se čuva u Državnom arhivu Srbije. To su sporadične dokumenta koje su sačuvane, eto, na sreću. A ono što, kada pogledamo, jeste vrlo bitno šta nam nedostaje. Kao što je kolega Todorov već napomenuo, to su depoi ili mesta za skladištenje arhivske građe i dokumentarnog materijala. Ako je 1993. godine dozidan ovde, tako deo depoa, i ima 1000 metara kvadratnih koliko sam videla, onda je u suštini po onim podacima koje sam našla, znači da je došlo vreme da se doziđuje ili iznalazi novi prostor. Najvažnije je znači novi prostor, jer na svim ovim panoima ćete videti da nema prostora za novo preuzimanje. Zatim tu je finansiranje, a evo ovde i državni sekretar da kažem da je po zakonu finansiranje treba da bude iz Republike, svih arhiva, međutim to još nije zaživalo, nego su lokalne samouprave te koje su odgovorne za rad arhiva. I na kraju stručni kadrovi. Eto, ako je 2016. godine u svim arhivima radilo 753 arhivista, da kažem, a da je 2023. kada je ova izložba napravljena, odnosno organizovana, 654 bilo stalno zaposlenih u arhivima. To znači da je skoro 100 manje, a da se arhivska građa mnogo je povećala i da se posao posle zakona iz 2020. godine povećao zbog povećanja broja imalaca i stvaralaca, ili kako se nekad zvalo, registratura. Ako je bilo 22.000 registratura, sad ih ima 52.800, to je znači zaista duplo. Ako vam kažem da su te registrature u obavezi sarađuju svakodnevno, da šalju arhivsku knjigu, popis celokupne arhivske građe, i da obično u toj spoljnoj službi, kako je mi nazivamo, radi po jedno, eventualno dvoje, možete zamisliti kolika je ta obaveza koja je sada arhivima data. Naravno, ja pričam o onome šta se i koliko radi, šta je materijalno značajno, ali svi mi dobro znamo koliko arhivi znače, ne samo za svakodnevni rad, za odlazak u penziju ljudi koji su radili u tim preduzećima koji su otišli u stečaj, iz matičnih knjiga da naprave rodoslovno stablo, zatim svakodnevno da dokazuju određene građevinske dozvole ili projektnu dokumentaciju za svoje kuće, da uzimaju. I naravno da istražuju za naučne radove. Ali ono što je najvažnije je da su arhivisti veoma odgovorni i odgovorno moraju da obavljaju svoj posao, jer u tom poslu koji oni imaju jeste istovremeno znači rad na terenu, rad u samom arhivu na sređivanju i obradi arhivske građe, rad sa strankama i na kraju kulturno-prosvetna propagandna delatnost. Evo, kolega je rekao, ako su podaci tačni, preko 50
izdanje koje je arhiv izdao. Zatim oni imaju časopis, tu je i jedan vrlo zanimljiv stručno-naučni, koliko već skoro 20 godina, o medicini i farmaciji koji rade zajedno sa Državnim arhivom Srbije i Srpskim lekarskim društvom, podružnicom u Zaječaru, što je veoma značajan i veoma zanimljiv projekat koji traje skoro 2 decenije. I ako pogledamo da se kolega i kolege u Zaječaru zaista aktivno bave i rade, mada ih ima, što bi se rekao, po broju malo, onda možemo slobodno reći da se ono što dešava u arhivu u Zaječaru, to dešava u svim ostalim arhivima. Najvažnije je entuzijazam, ali i stručnost. To je ono na čemu moramo da insistiramo i to je ono što se podsjećamo na ovim godišnjicama. Ja ne bih više, samo da čestitam još jednom današnji dan. Drago mi je da je baš na današnji dan osnovan, da smo svi ovde. Da vam naravno poželim isto uspeha i naredne godine. I kada budete gledali, eto, i ono je zanimljivo da svakoj od ovih panoa možete da vidite i ljude koji rade u arhivima. I to je jedna od zanimljivosti koje možete vidjeti. Hvala.